Judule Rainan ki guys. Lah wong anake ora pada sekolah dadine ya. Tangine awan kan ya guys. Tengah 6 itu loh sampai tangi. Digawe joget disit guys. Asik ser ser ser. Ya ben awake ora pegel-pegel, ben lemes ora kaku guys. Lanjut buka korden karo jendela kamar gue wis padang jembrang kan. Korden ruang tamu juga guys, prayuran juga anake lawang wis tangi sing gede guys. Lanjut nyapu kamar buri. Bar gue ruang TV juga disapu guys, longane disokrok-sokrok. Allah keri kok dadi nyanyi guys, hehehe. Lanjut pojokannya juga disapu, kandine di janjang jenjeng junjung ya ben resik kabeh guys. Kamar ngarep juga disapu-sapu guys, kamare anak lanang. Dilaba wis padang ya guys. Ruang ngarep juga guys, ruang tamu cara-carane gue akeh banget terus resik guys ya, semut ya beribik laurung di plafon. Turunannya juga disapu-sapu guys. Bar gue ini lanjut masak, jangan buncis ijris nang pedangan aja kalalen dicicip. Enak guys ya, asin ya, gurih ya, lagi pokoknya pas.